just quickly. All right. Ake ngibingelele. Igama lami mina uZulu Trader lo ubonile akusilo igama lami langempela. uZulu Trader singasho nje ukuthi igama lalapha ku social media. Kahle hle mina igama lami langempela nanti igama lami uSiphelele. Ngike ngithi ke into engike ngiyinothise abantu abaningi umuntu ke uma unaleyo knowledge incane ozomnika yona usewukuhlonipha akakubize ngomnumzane ngose ngobani. No, ngike ngithi mina nje uma uthe Siphelele noma uthi Siphe usuke ubize mina. So ngizocela ukuthi siyibambe nje kanjalo igama lami uSiphelele. Noma still ungathi Zulu Trader futhi that's fine bese ngizama ukukunikeza nje igama lami mina langempela. Alright, abanye ke bangibonile-ke lapha ku-TikTok, abanye bangibone ku-YouTube, abanye bangibone I don't know ukuthi ngibone kuphi wena. So or mhlawumbe utshele umngani thizeni. Alright. Into engifuna ukuthi ngicacise la ukuthi senzani and kanjani ngoba kwamanye ama-videos ami akhona cause nginama-videos amaningi, amanye akhona ayachaza ukuthi kahle hle uSiphelele nayi into ayenzayo and uyenza kanje. Amanye awachazi ukuthi kahle hle wenzani uSiphe kanjani. So mina ngifuna ukunicacisela ukuthi senzani. So leli gama leli lithi Zulu Trader liyayicacisa kahle hle indaba yokuthi mina ngenzani kanjani. So asiqale la ku-trader. So lo trader lo uqhamukaphi njengoba sithi Zulu Trader uqhamuka ekuthenini thina into esiyenzayo senza lento ekuthiwa i-trading. I-trading ila khona sihweba khona kahle hle into osuke uyenza la uzama ukwenza imali ngokupredict-a ukuthi kuzowenzakalani kwimakethe lezimali. Ama-dollar, ama-euro, amarandi kanjalo. Njengoba ubona nje la eceleni into ekanje engizobe ngikufundisa yona ozobe uyenza wena. Ila khona ngizobe ngikufundisa ukuthi okay, uyakwazi ukuthi uqale nemadlana encane osukwini uyikhulise uyenze mhlawumbe imali ethe ukuthi xaxa. Kusasa uphinde uqale ngaleyo mali uphinde uyikhulise nawe uyenze imali ethe ukuthi xaxa. So ngizobe nginifundisa leyo nto ukuthi siyenza kanjani and wena uma ufuna nawe ukuthi usijoyine ungasijoyina kanjani. So iyona into engizobe nginikhombisa yona-ke lo. So leli gama elithi Zulu Trader lisuka lapho kuthenini lapha ku-trader nje lisuka lapho ngobani ngiyi-trader mina ngiya-trader. Leli la Zulu-ke liqhamukaphi-ke. So i-trading into ekhona but le engiyenzayo mina ithanda ukuhluka mbijana. So ngizokufundisa ukuthi ihluke kanjani nayo yonke leyo nto. So let me show you something ukuthi ngivele ngiyenze ngiyivule laphana ngiyenze kanje. Alright, so njengoba uyibuka kanje la uyabona imakethe iyehla iyenyuka bese kuthi la ibalance ekhona ukuthi kusho kule account njengamanje khona u500. Lo muntu lo wayefake u-Andile Nguse njengoba ubona njengoba ku-14 September ubekadena evule ngomhla ka-9 September kodwa uze waqala ukutrade kahle hle njengoba ubona lama trades awanamhlanje 14 September. I-trade ne-trade ubeyithatha ngo-20 rand, 20 rand, 25 rand kanjalo, 50 nayo kanjalo. So i-most yalama-trade awinile njengoba ubona kanje. So kusho ukuthini? Kusho ukuthi lo 200 rand wakhe aqale ngawo ekuseni usu500 njengamanje. Okusho ukuthi usewenzile u300 osukwini lanamhlanje. Le trading iyona esiza ukuthi ukwazi ukuthi wenze imali ngosuku, ungabe ukuthi ulinde ukuthi kuze othi mhlampe ngenze kanje, othi sithathe i-trade eyi-example mhlampe for the next I don't know 5 minutes or so. Yeah, let's take it for 5 minutes. Okay, that's fine. So njengoba ubona manje ngithathe i-trade, I'm sure izwile leya sound leya. Ngithathe i-trade ngobani ngo-50 rand la.
le trade ithini, ngifuna uku-understandisa ukuthi le trading njengoba ngithi mina ihlukile kunale trading oyijwayele. Le trading ilula ngale ndlela ukuthi uzobona lapha egroupini kahle hle i-community yakaZulu Trader isinkulu kakhulu. Mawubuka laphana kwi-main group ya Telegram, sinama-members njengoba ubona lapha phezulu. Buka ama-members kuthiwani, Zulu Trader main group yubani 1672 members, angithi yabo. Kusho ukuthi wena if uyimisele nawe ukusijoyina uzohamba uzofike lapha ku-Telegram, but ngizokuchazela yonke leyo nto ethi kanjani. So into nawe ngizobe ngikufundisa yona le. So but njengoba ubona lapha egroupini abantu abangaka, uzofica lapha abantu mhlawumbe ufice umama osanda kuthatha umhlalaphansi, ufice futhi ingane esanda kuqeda umatric. Angithi yabo labo bantu ukuthi omunye mdala kakhulu, omunye mncane kakhulu, but indlela engikwazi ukuyifundisa ngayo lento nendlela engikwazi ukuthi siyenze ngayo, umuntu ono-50 something uzokwazi ukuthi ayi-understand ayenze, and ingane ephuma e-high school izokwazi futhi nayo ukuthi i-understand iyenze. So into enjalo yenza ukuthini-ke, ingoba le trading esiyenzayo ilula. Kahle hle konke esikwenzayo la kumayelana nesikhathi. So I'm sure la mawubuka la since ngiqalile ukutrade la le trade le ngiyithathe lapho kwavela ukuthi ngo-R50, and I'm sure uyakhumbula ukuthi ibhalansi bekade ithi 500 and something, manje sithi 466. Ngobani? Sekumayinazekelo ya R50 lo engithathe ngawo le trade. Le trade akakapheli-ke, so asazi noma izowina noma izoluza. Sizoze sithole lokho emva kwanini, emva kwalesa sikhathi lesi nje ubona ku-2 minutes and 30 seconds osele. Kusho ukuthi kulo 5 minutes, angithi yabo la mina bengichoose ukuthi i-trade yami ayilaste 5 minutes. So kulo 5 minutes osele, kulo 5 minutes engukhethile kusele bani loya 2 minutes and 20 something seconds. So i-trade yethu isazolasta leso sikhathi sonke-ke, sobona emva kwa-2 minutes ukuthi kwenzakalani. So buka ukuthi sizoyiwina kanjani noma sizoyiluza kanjani le trade. So uyabona njengoba ngingene laphaya la kunaleli dot la kubhalwe khona u-R50, vele u-R50 wona engidlale ngawo le trade le. Ngathi lower njengoba ngipresse lower ukuthini, ingoba mengiyibuka mina according to okay, mina inayo into engizobe ngikufundisa yona vele ukuthi utrader kanjani, ubona ngani ukuthi izowehla, ubona ngathi izonyuka. So mina njengoba ngipresse ulower, why ngipresse ulower, why ngingapressanga uhigher? It's because mina bengibona ukuthi sizowehla emarket, and mawubuka ngempela isukela la siqale khona ukungena iyehla emarket. Angithi yabo, njengoba iyehla kanje kusho ukuthini? Kusho ukuthi thina ngokwale trade le okwethu kusahamba kahle. Makwenzeka-ke sikuphela, angithi yabo manje sekusele 1 minute 20 seconds. So makuphela le 1 minute wakhona i-price, angithi yabo i-price representa lo line lo omhlophe, lo loko wehla wenyuka la ezansi, angithi yabo, lo loko nawo la eceleni, lo loko wehla wenyuka iyona price. Mina la ngingene khona, ngingene kuleya price le lapha kuloya line obovu la kubhalwe khona u-R50. Ukusho ukuthi nangempela ibe lower because mina bekade ngilapha kuloya line. Akhumbula ngesikhathi siqala ukuthatha le trade besilapha phezulu i-price, ngathi mina i-price izoba lower after u-5 minutes. So isho njalo le trade ithi if after 5 minutes i-price isi-lower than le price le ngingene kuyona mina, kusho ukuthini? Kusho ukuthi sengiyayiwina le trade. Kodwa sobona-ke emva kwa-30 seconds ukuthi ngempela yini izobe ilower, kodwa already siyabona ukuthi vele i-obvious seyilower vele, kuyikona nje ukuthi yonke into isebenza ngesikhathi la. So njengoba sithe 5 minutes kuzoze ngempela kuphele lowo 5 minutes, nakho sekusele almost 10 seconds, nakho-ke 10, 9 kanjalo, and siyabona ukuthi vele isehla. So buka-ke manje, buka ibhalansi, uzobuya u-R50 kungene no-43 ngaphezulu. Buka, wabuya loya R50 wami
kwangena naloya 43 rand ngaphezulu. Okusho ukuthini? Kusho ukuthi sengiyiwinile le trade, sengaphinde ngidlale enye mangabe ngifuna ukuyidlala. But isebenza nje kanjalo. So njengoba ubona nayi i-trade bengigcine lapha emini ngo around 3, asithi nje ngigcine ngo 10 to 3 ukuthatha i-trade, and then nansi manje kade ngiyithatha asithi nje ngo 5 to 8 njengoba sizoqala le session, and then le ngayithatha phambi kwenu seningenile. Kodwa uma ubuka wonke lama trade asawinile, wonke asawinile, okusho ukuthi kulo 200 esiqale ngawo kule account emini sesikwazile ukuthi senze bani u350, asithi nje 360, angithi yabo. Ngokuthatha nje ama-trade kancane kancane, 20 rand, 20 rand, 20 rand. Mosubona i-account isithanda ukukhula mbejana, uphinde uthi 50 rand, 50 rand. Mosubona isithe xaxa, uphinde uthi 60 rand, kanjalo kanjalo. Uzogcina uthatha ama-trade ngo-100 rand. Ngobani? Phela nawe ekugcineni awufuna ukuthi uloku ume ndawonye wenza u-100 rand ngosuku kuphela. Uyafuna ukuthi nawe ugcine ukwazi ukwenza 1000 ngosuku, angithi yabo. Kodwa konke lokho kuzohamba nje step by step, angithi yabo. Bese kuba khona nento-ke engiyenzayo-ke eceleni for ukusiza abantu abasabasha kakhulu, abangaka-understand ukuthi yonke into isebenza kanjani. So othi kukhombise nje example. So uma ungena la egroupini uzobona ama-account abantu ngiyakwazi ukubalekelela. For instance, njengoba kade ngishilo mina igama lami uSiphelele, so loya Andile umuntu okade ethi ucela ngimlekelele sikhulise i-account yakhe. So okwakho nje okwenzayo mangabe ufuna lokho, ucreate i-account, and then kodwa ngizokugayida nje mina ukuthi kwenza kanjani, angithi yabo. I-profit bese sisplitha mina nawe u-50-50. Okusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi when you create i-account ufake leyo mali ofuna ukuqala ngayo, bese siyayihlukanisa-ke i-profit mina mase ngikukhuliselile yona. Yabo nje ukuthi kwenzele example, buka lo i-account yakhe nayo wayisuka ku-200, angithi uyaliboka igama lakhe lapha phezulu, angithi uyaliboka igama lapha phezulu, uZipho Zenkosi Xulu. Yena wayivule mhla ka-1 September njengoba kumhla ka-14-ke namhlanje. I-account esindala eyamhla ka-1. Ngifuna ukukhombisa lesi esinye-ke ukuthi from u-15 nangu futhi ngawo futhi umhla ka-1 wakhona. Buka-ke i-account yakhe isikubani, isik-1200. Okusho ukuthi ngosuku ngikwazile mina ukumenzela 1000. Then yena okwakhe sekukuthini-ke yena sekumele yena athi maye withdraw leli 1000 abe mina bese angisendele u500, u500 iseko wakhe. Bese siyaqhubeka siyaqala futhi mhlawumbe the following week or something. Kodwa nabanye because angifuni ukusiza umuntu oyedwa, ngifuna ukusizela ukuthi just nawe ukwazi ukuqala ngemali ethe xaxa, ukuze nawe ukwazi ukuthi usheshe ufike la ekuthenini usuthatha ama-trade o-100 rand, 200 rand kanjalo, angithi yabo, ukuze usheshe uyibone into oyenzayo. But yeah, isho njalo indaba. Mina ngizothi kuwena-ke into ebalulekile ukuthi i-deposit, imali ozoqala ngayo ikuwena. I mean konke lokho kusezandleni zakho, wena wazi iphakethe lakho. Akusho ukuthi umuntu mangabe eqale ngo-200 nawe uzoqala ngo-200 kwangempela. Wena ungaqala ngo-500 uma uno-500. Asikho isidingo sokuthi uqale ngo-200 ulinde sikhule sesifike ku-500. Ungaqala ngo-500 uma unawo, kukuwena. But i-minimum wona impela u-200. Kodwa uma unawo u-300 faka u-300, uma uno-250 faka u-250, yabo. Akube kuwena lokho, wena ozoyidecidela-ke lapho. Mina ngizobe sengiyakugayida-ke lapha egroupini ukuthi okay, sizoyenza kanjani-ke yonke lento. U-create kanjani i-account, ngizokusendela i-link ukuthi okay, vula i-account. Then uma ufika kwi-account uzobheka i-icon le kanje le ezokhombisa i-profile yakho.
Mawufika kuyona uzobona le number ebhalwe u-user ID kanje. Izobhala namhlanje I think o-1834. Eyakho uma ngabe uyi-create namhlanje izobhala u-1834. Ungisendele le number ngi-check-ele ukuthi yonke into uyenze kahle yini. Mina ile number kuphela engiyifunayo le ebhalwe 183 something. Ngifuna leyo number ngizobe sengiyaku-check-ela ukuthi uyenze kahle leyo. And then uzothi wena uma usudeposithile udeposit ngizokugayida ukuthi uzosebenzisa yiphi i-promo code. So i-promo code yini othi ngikwenzele example asiye lapha ku-deposit let's say mhlampe wena ufuna ukudeposita ngo-Mastercard noma ngobani, kodwa wena before ufike la kule payment method wena bazoqala bathi selector i-currency. Kukhona ama-dollar, ama-euro, ama-pound, wena ngicela uselector ama-rand wenzele ukuthi kube lula wazi ukuthi mangabe wenze i-profit wenze malini. For instance kube la ama-dollar and ngithatha i-trade ngo-$18 mhlampe ngithole $16 in return. Wena uzowazi ngani ukuthi u-$16 emalini? Angithi uyabo sekumele uye ku-Google uyobheka ukuthi lo $16 wami kambe uyimalini, kanti ukube uvele waselecta ama-rand buzovele imali yakho iqonde nje, wazi ukuthi ngifake u-$30 ngifake $100 ngifake u-100 ngifake u-$30 ngifake imali yabo. So uzoselecta ama-rand wena and then uzothi mangabe ususelekthile-ke ama-rand izobe isikuletha lana-ke la uzobe uthola khona iy'ndlela ey'ningi zokuthi udeposita kanjani. Uma ngabe ibhenki lakho lingekho kulamabhenki ala uzoselecta wena i-card. Let's say mhlawumbe usebenzisa u-Capitec uma ungekho la uselecta u-Mastercard or any other bank. Mangabe lingekho nje la uzobheka i-card lakho ukuthi leli lase-ATM ubheke ukuthi libhale ukuthini, angithi elinye liba nale logo eyellow noku-red kanje, elinye libhala uVisa kanje. So wena uzoselecta lelo ukuthi ilona libhala ukuthini. Kodwa mangabe unayo i-online banking uzoselecta nje ibhenki yakho noma iyiphi le oyisebenzisayo. Emva kwalapho kulula-ke nje konke. Let's say mhlampe mina engilisebenzisayo mhlampe lu-Visa, and then lapho ku-amount obviously ile amount wena ufuna ukuqala ngayo. So let's say mhlampe ufuna ukuqala I don't know ngo-300, ufaka u-300 wakho asithi 300. Alright, and then mangabe ufika la ku-promotion la ngezansi kwe-amount kuzoba nendawo la ebhalwe kanje u-promotion or u-promo code, and then la kuzobhala u-view available. Kuwena kuzobe ku-orange la ukhombisa ukuthi iyapresseka lento lo useyisebenzisile ibonus, so as-16 wena uzobe usuthi view available bese uselecta le ezobe available ibonus bese uclick u-apply la. Emva kwalapho bese ufaka ama-details akho-ke ekhadi ukhokhe kanjalo bese uzobona-ke la kuzoshintsha from u-0 kungene leyo mali leyo ozobe uyifakile. Iyafana-ke nakwi-online banking no-Capitec, yonke into izobe isiyafana, ngithi yabo. Asibeke lapho okwamanje bese ngithi mina into engizoyenza lapha egroupini lapha ku-WhatsApp ku-group 7 ngizosenda i-link le yokuvula le account. Ngisende i-link yokuvula i-account, wena u-create account yakho, then mangabe uyimisele wena ngokuthi mina ngikwenzele uzongitshela ngokuthi uzongisendela le code le le code le njengoba ubona la ibhalwe la abathathu no-200 uzobhala nje GGG 200 GGG 200 kuphela uzobhala lokho ukhombisa ukuthi wena ufisa mina ukuthi nami ufisa wena ukufaka imali ngikutrade mina si-split ama-profits. I-profit si-split-a-ke mangabe sengifike kwi-1000 i-profit, angithi yabo. So let's say wena ufake 200, angithi ufake 200 and then mina ngiyithathe mhlawumbe ngiyibeke 1200. Okay, mhlawumbe uzofaka u-200 and then sithole naleyo bonus
and then ngiyithathe ngibeke 1,200 kodwa caca ukuthi okay sine-profit ye-1,000 bese wena uya-withdrawa lelo 1,000 ungisendele u-half uthathe u-half and then bese nami ngenzela omunye kanjalo kanjalo. So yeah, ikona okubalulekile kakhulukazi lokho. Okunye ngicabanga ukuthi sizoxoxa kahle nawe uma vele usukhombisile ukuthi uyimisele ukuthi senze kanje. Ngizobe sengidedela kulaba abathi hhayi bayimisele ukuthi senze, ngizobe sengidedela imibuzo mhlampe emibili emithathu. Into engizoyenza ngizovula ama-mic-ke ngike ngasho sengiyawavula-ke ngoba senginikeza ithuba lokuthini lokuthi nibuze imibuzo. So ake ngivule ama-mic enu. Uzopressa nje lapha kwi-mic ubuze imibuzo mhlampe emibili emithathu ngizoyithatha bese okunye nokunye sesizoqhubeka lapha ku-WhatsApp ungalitholanga ithuba lokubuza. Alright, ake sidedele abafisa ukubuza. Uzopressa nje lapha kwi-mic uhlale phezu kodaba ngoba isikhathi sengisivele ngasidla kakhulu. Uzovula kwi-mic yakho nje uma unombuzo. Seningabuza. Leadership, my name is Pro. Ngicela ukubuza ukuthi ngingakwazi yini ukuthi ngiqale kusasa ngifande i-account bese uyangenzela. Yebo leadership, ayikho inkinga. Uzongithinta nje wena, uzongisendela u-GGG 200 bese lapha ku-WhatsApp bese bese ngiyakunikeza i-link u-create i-account then kusasa uyayifanda then siyaqala-ke siyasebenza. Okay, okunye okwesibili ebengifuna ukukubuza, unayo i-group la unikeza khona ama-signal khona ngizokwazi ukuthi ngiqhubeke ngi-trade? Yes, ikhona leyo kodwa leyo iyakhokhelwa okwamanje. Bengakayivuli le e-free okwamanje. Engingakusho ngathi wena vele mhlampe ujoyine i-main group lapha ku-Telegram ngoba ngibuye ngiwafaka awamahhala ama-signals lapha ku-Telegram. Ngikhona ngijoyinile. Alright, yeah, hhayi-ke wena nje uzowenza kanjalo kodwa uma ngabe usufuna le ngihlezi ngi-active kuyona ungangena ngala kuyona u-500 yona ngenyanga, yeah. Kodwa nje uzongithinta lapho ku-WhatsApp ungitshele mhlampe uma ufuna ukungena kuyona le ama-signals noma uma ufuna ukuthi senze njengoba kade ngisho le profit sharing. Okay, ngicela silungise kusasa sonze i-profit sharing then bese ngiqhubeke neyama-signal. Hhayi, ubala sikhulu, ayikho inkinga. Thank you. Danko. Mhlawumbe sithathe okugcina. Ukhona ofisa ukubuza? Hey Siphe, Yebo, sawubona. kunjani Siphe? Hhayi, kuyaphila. Okay, uyazi mina-ke I think ngisafuna lokuthi ngifunde lento. Number one. Yes. Number two, I think I'll also opt lo ukuthi ngicale ungenzele but at the same time ngibe ku-process yokukufunda so that I may be able to learn to do it myself. Yes. Ngiyakuzwa ukhuluma ngendaba yama-signals nakhona kuloko I just want to orientate in all these things so that ngizokwazi but at the same time ngifuna kukwenza meanwhile earning something yabo ngingalindi ukufunda ngicede but that's why I would also need your assistance in trading at the same time meanwhile ngibe ngifunda. Alright. Yabo. Hhayi, ayikho inkinga esikhulu. Asithi nje asixoxe lapha ku-WhatsApp ngizozwa ngawe wena ukuthi usu-ready for ini and then sizobe sengiyakulekelela ukuthi hhayi uma ufuna lokhu asenze kanje, uma ufuna lokhu asenze kanje. Okay.
is your own WhatsApp number always available, or vele yazi enza kanjani ithi GGG 200 lapha ku WhatsApp bese ke ngizobe singiyagayida ke khona. okay. All right. Right. All right. Ngiyabonga, All right, danko. Oh. Mhlawumbe sithathe one more bese siyaqhubeka ku WhatsApp mayikhona okugcina. Kwenzekeni la. Hello? Yebo, ngiyakuzwa bhuti. Hayi. Lungile mawukuthi abasekho abafisa ukubuza asenze kanje asiqhubekeni-ke lapha ku WhatsApp into engizoyenza ngizosenda i-link i-link ke izokuyisa nje straight lapha ku website ufaka i-email yakho i-password yakho create account register and then musu-registile uya lapha kwi-profile yakho uzobheka le namba ebhale u-user ID izoqala ngo-13 something bese ungisendela yona ngiconfirm ukuthi yonke into yenze kahle ya bese siyaqhubeka-ke abafisa ukuthi ngibenzele basende u-GGG 200 kuphela ya ake ngithi-ke ngiyabonga ngesikhathi senu sizosebenzisana nabafisa ukuthi siqhubeke sisebenzisana from me ake ngithi ngiyabonga danko asihlangane la ku WhatsApp-ke manje danko danko